Star sem 38 let, živim v Ljubljani. To je glavno mesto Slovenije. Mesto ni prav veliko, ima 350 tisoč ljudi. Sem novinar in delam na Radiu Slovenija. S svojimi 25 kolegi in kolegicami skrbim za pokrivanje notranje politike. V prostem času rad... In kaj me zanima? V prostem času rad igram badminton, rad plavam, rad smučam, zelo rad berem, poslušam glasbo. Preživim veliko časa s prijatelji, ne kuham rad, zato z Igorjem velikokrat jeva zunaj. In pa seveda prebijem veliko preveč časa za računalnikom. In zakaj pravzaprav zdaj le tole govorim vse skupaj v slovenščini? You know, the whole point of this turning around is my wish that you actually hear how Slovene language sounds like. Okay, that's one reason. But the main reason is I completely ran out of any sort of useful ideas for the 4th Slovene lesson, so I think I'll have to do much better next week, and until then, take care. Jolly Mary, honey berry, jolly berry.